11:05. Itangal daw, no da iti Biblia nga intugot yo, kakabsat, if possible, agitugot kay to. Amen. Kasi dati cellphone deta hang nga Bible. Tano cellphone ti pagkitaan tayo ti Bible tayo, madamdama ada nagtitit, nag-vibrate, kita umton, so na-distract kan. Amen. Iso nga, oray no papanak adalat ta Biblia kakabsat. Amen. Maridayo ti Apo. Kita, kaya ko ti makisarita kada kayo. Dati acronym P-A-U-S-E. P-A-U-S-E. Pause. P stands for prayer. A stands for anonymity. S stands for U stands for unity. S stands for sacrificial giving, and E stands for excellent. Kat natouch ko din na minsan about prayer. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. So nga, ti kararag na sisita, ket laglagi po tayo Isaiah 65:23 to 25. Before they call, I will answer. While they are yet still speaking, I will hear, saith the Lord. Amen. So prayer is talking to God. Panakisarita kini Apo. Through His Word, through our mouth, through our praise and worship. So, dejay, amin, parte amin ti kararag deta. Kasi ni Apo Diyos amin ti katungtungtung tayo, kasarsarita tayo. Ti prayer ket saan laeng kakabsat nga agdawdawat ka. Hindi ket agdaydayaw ka kini Apo. Halaeng nga agdawat ken agdaydayaw, agipulong ka kini Apo Diyos. Kasi amin dagiti bagbaga kada kayo biblikal, inaramid amin ni Salmista David. Kakabsat. Ket kas iti naibaga iti nasantuan na surat nga ni Apo Diyos no kararag te ken kuana kakabsat. When we pray, first of all, believe. Believe. Have faith. Kasi hantayo nga mabalin nga umawag kini Apo without faith. Hebrew 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Anyone who comes to God must believe that God exists and God will reward those who diligently seek Him. So that is prayer. Adarajay, adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Acts, A-C-T-S. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, dagita, adagkarkararag nga kasjay, ni Mami Lising. Once nga nagkararag ni Mami Lising, dati acts aramiden na. Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. So, praise God for that. Now, that is all about prayer. Intay letter A, anonymity. The state of being anonymous. Yun ang ibig sabihin ng anonymity. The state of being anonymous. Kitaan nyo deta ni Miriam uno ni Mr. Webster. DJ ti imbagada kakabsat about anonymity. A-N-O-N-Y-M-I-T-Y. So, anonymity. Ket, dito anonymity kakabsat.
Awan sa bali, nganagan, nga intayo, dayawon, kin pagrukbaban, kin pangitudan, ti aming nga panagyaman. No dila ni Apo Jesus. No other name but the name of Jesus. Imbaga ni Apo Jesus, iti John chapter 8, verse 28 and 29, you will know that I am He. Amuyo nga siyak day jay, siyak day di. Cause I only do those things that pleases Him. Kunana. So we worship Him. We worship God. We worship Jesus. We worship the Holy Spirit in the beauty of His holiness. Han nga sa bali, dayawon kin pagrukbaban tayo kakabsat. Hanumat nga mabalin nga dayawon kin pagrukbaban tayo, dagiti bato a kinitikitan, ken anyaman aladawan kakabsat nga parnuay ken laeng ti panunot ken isip ti tao. Dikit di ti daydayawon ken pagrukbaban tayo, the Creator of heaven and earth. Amen. He is all powerful, He is all knowing, He is everywhere. Omnipotent, omnipresent, and omniscient. Deta ti Diyos tayo kakabsan. Itata, ti teksto nga nagpakisaritaan kada kayo maala iti John chapter 3, verse 27 to verse 30. Dito yung may papankin ni Apostle John. Kat ni Apostle John, imbaga na dito yung kakabsat, John answered and said, a man can receive nothing unless it has been given to him from heaven. You yourselves bear witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. The 29, he who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is fulfilled. Verse 30, he must increase, but I must decrease. Iso ket maitanok, ket siyak maipababaak. He must increase, but I must decrease, said by the Apostle John. Kakabsang. Naglagi po tayo, amin-amin tayo, we are all the recipient of God's love. Ano meaning ti recipient? Receiver. Receiver. Na minsan, kakabsat, nag-text kanya. Yung text na, kuna na, sender and receiver. Apo? Nagmayate, sana all. Yung senda, kiti receiver, siyak. Ang daksanggas at hang kumagayam nga kukwa. Hello? Naparasan yung kakabsat, naawa na? Hindi yung kukwa? Yes. Pawid dala ka na tayo. Amen. Kita ang amount na kakabsat. Nasurong 100,000. Apo, nagmayat ko man. Ayan, kukwa. So, but glory to God. Napadasa mo ila nakaawat. Uredyak kukwa. Ngayon ni Apo Dios, amin, amin. Nga itid na kada tayo kakabsat. All gift. Amin, amin. Nga nasayad, nga sagot. Agapo jay langit. Agpababa. Umay kada tayo. Amen. So, he must increase, but I am decreased. Kunana ni Apostle John. Kakabsat. Naglagi po tayo, kitaan tayo man iti, adong nga ehemplo iti Bible. Pero number 1 nga ehemplo tayo about Jesus. Kitaan tayo. Matthew chapter 4, verses 1 to 11, and Luke chapter 2. Luke chapter 4. Luke chapter 4. Verses 1 to 12. Dati man Luke chapter 40, basaag kakabsat. Jesus being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil. And in those days, he ate nothing. And afterward, when they had ended, he was hungry. And the devil said to him, if you are the Son of God,
Command this stone to become bread. But Jesus answered him, saying, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil, taking him up in a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, All this authority I will give unto you, and their glory. For this has been given or delivered unto me, and I give it to whomsoever I wish. Therefore, if you worship before me, all will be yours. Verse 7, Therefore, kunana, if you will worship before me, all will be yours. Jesus answered, verse 8, and said to him, Get behind me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and in him only you shall serve. Then he brought him to Jerusalem, sent him on a high pinnacle, on the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He shall give His angels charge over you to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dust your foot against a stone. Verse 12, Jesus answered and said, It has been said, You shall not tempt the Lord your God. Di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo. Sino sulisugan ni Satanas? Ni Apo Jesus. So, nagiti talo nga pamayantab no ti kasta ket ni Apo Jesus ket ag-give-in kuma. Kidigijay ibagbaga ni Satanas. Pero ti inaramat ni Apo Jesus dagiti nasantuan asursurat. Aramatan mat ni Satanas ti sao ti Diyos. As it is written, kuna naman. So nga do not underestimate the enemy. He knows exactly the word of God. Amuna ti sao ni Apo Diyos ti kabusor. Bakat adu pa amuna ngam da tayo. So nga dapat adadu amu tayo ngam ni Satanas. Amen. Tilar aramatin ni Satanas nga sao ni Apo Diyos, dagitay laeng kasla siming contradiction maikontra. Ijay pudpud no. Ada counterfeit na. But, amo yun ni Apo Jesus, isuna ti silaw ti lubong. Ngam ni Satanas, agparang nga kasla ang healthy lawag. Ha? But actually, haan nga lawag, ti pagtungpalan na. Sa Nicolas. Sipngat. Kasla ang healthy lawag, kasla putpud no di bagbagan ang impex. So nga kuna ni Apo Jesus keng kumana, Get thee behind me, Satan. Tilang pagserbyam. Kas adang nga na isurat, tilang pagrukbabam, ti Apo nga Diyos mo, isunalaang ti pagserbyam. Hanak nga mabaling agserbi keng kasikat, rebeng nang agserbi kanyak kunana ni Apo Jesus kakabsat kini Satanas. So nga, dagitoy, makita tayo kakabsat. Ni Apo Jesus, He was fasted 40 days and 40 nights. He was hungered. So the tempter came and he said, If thou be the Son of God, tell these stones to become munay. Tell these stones to become bread. But anak ko na ni Apo, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. So, kayat ni Satanas, nagbaling nga self-sufficient, self-reliant ni Apo Jesus. Kasjeti, kastoy ti aramidin ni Satanas, kadagiti adu itata. Agbalin tayo nga, agtalag itibukod tayo nga kinasirib, kimpanakawat, ang anak ko na ni Solomon, in Proverbs chapter 3, lean not unto your own understanding. Iso nga yung kagpa-interview, iti pagserbyam, pagtrabahuam, hanggang nga agdem-demand. Tano agdemand ka, natangig dito, kung nananton, sino kad ag-interview no ka, HR? HR no ka, Sister Prese? O da kayo tigin HR ka idi, di ba? Gana ito. So hanggang agdem-deman, manok kaya mo nga sweldo, noon niya team may fit kaya trabaho, ma'am, sir,
Iso ti sweldok, hamong ibagbaga nga, ti sweldok di kumpanya ngayon ko ka 80,000 ka dapat, ikanda mo 80,000. Ay, madi, di da kalaan sigurado. Hello? Di kaagdem-deman. Let God move. Amen. So, agpakumbaba tayo. Agpakumbaba tayo. Kat iti pa nagpakumbaba tayo, italuna tayo ni Apo Diyos. God opposes the proud, but He give grace to the humble. Glory to God. So, anapay, kakabsat. Kaya't ni Satanas, ngagbaling spectacular ni Apo Jesus. All the glory of these kingdoms of the world, I will give it to you. Kasi they have been delivered unto me. Amin, dagito, nga dayag ti pagpagarian, na itid kanya, itid kumati, siya sino mga pangtadak. No, agrukbab, kinagdayaw, kakanyak, kunanan ni Satanas. Grabe. Sino tinangtad ti dayag kin ni Satanas, ti aming nga pagpagarian ti lubong? Sino nangtad? Ni kada Apo Diyos? Ni kada Apo Diyos tinangtad ti power kin ni Satanas, tapno i-rule na ti aming nga sangalubungan? Tao. Yes. In the first place, Genesis chapter 1, verse 26 to 28. Let us make man after our own image, after our own likeness, and let them have dominion over all God's creation. Sino tinaikan ti dominion? Dominion, the right to rule and reign. Sino naikan ti dominion? Tao. Ngam idi nga ti tao kat nag-give in ije sulisog, dejay nga panakabalin, dejay nga authority, napukaw ti tao, na ited kini Satanas, sinang ted tao. Insukat na, dejay panakabalin na, gapu iti panangan. Nagbasol ti tao, gapu ti panangan. So, di ibagbaga, makan la deta. Di lalaengan ti makan, ta iso pakalalaan ti tao, no apay nga dumat atake. Gapup panangan. Awan disiplina, kain dito, kain doon. Walang humpay na pagkain. Apo, nagdadakil nga krabang, kada lobsteron, detan, Apo, kumapapal kam na tanag, tilmo-tilmong kami, tawong panggatang mi, 1,500 mais a kilo. Hello? Uray ko madya ipit na lang kung kunami latan na. Hello. Di lalaengan kakabsat. Kasi ita nga nagbasol ti tao. Kaputi panangan. So nga be careful. We have to be very careful. Ituloy tayo. The Word of God is still the authority. Jesus is perfect in theology. He humbled Himself. Nagpakumbaba. Inala na tigalad nga adipon, Philippians chapter 2, verse 5. Aging gana iti verse 11. Nagtulnog. Inala na tigalad nga adipon. Hana nga inala ti panakabalin na nga kas Diyos. Digat inala na tigalad nga adipon na aramid akapadpada iti tao. Kakabsa, nagpakumbaba. Nagpakumbaba. So, He is our heavenly and good model. The only model of our lives is Jesus when it comes to humility. Nagbalin nga servant, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Nagpakumbaba. Wow. Pakabirukan tayo na kakabsat. Mark chapter 10. Mark chapter 10. Basahin tayo man kakabsat. Mark chapter 10. Iti verse 43. Yet it shall not be so among you, but whosoever desires to become great among you shall be your servant. And whoever of you desires to be first shall be a slave of all. For even the Son of Man, verse 45, did not come to be served, but to serve and to give His life
as a ransom for many. Iso nga idimbaga ni John, nga iso kat dumakal, kat siyak bumasit, kaya't nga sawan dito nga statement ni John, masapol nga iti amin nga area ti panagbiag na tilang may tantanok nilaang Apo Jesus. Amin tayo, kakabsat. So nga kita nagtestimonyo kung na di pampanunot ko itay, the lyrics of the song. And if I gain any praise, let it go to Calvary. To God be the glory. Nilaang Apo Jesus, ti may dayaw kan may tantanok. Isong nga Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do it heartily as to the Lord. For we serve the Lord and not man. We are God pleaser. We are not man pleaser. Inaagdalos ka ba yung kim pastor? Inaagdalos ka ba yung kim tita Belie? No. Hanyong ipagpagapo kada kami. Numay kayo agpunas titugtugaw dito. Tapno mo di matapukan dagiti patong dagiti umay makigimong. Aramidin niyo haang agapo kada kami. Gapukin ni Apo Diyos. Ngam di kayo umay, da kami kin tita Belie, iti agdalos. Kung kami aming bendition. No? Wow. Di ka mo kakabsat nga, at the bendition dagito, instrumento, dagiti walis, at the bendition dagiti walis. Kat no di da kam tulungan nga may agwalis, kukwami aming bendition kin tita Belie. Ngam no kadimot na uminom kayon, dalusan nyo mo tapaginuman yawn. Hangan ni tita Belie agdalos tapaginuman yawn. Amen. No mangang kayo nagitakot sara kada pinggan yun, akada tinidur yun, akada kayo ti aginawang. Hangkum nga na inusardeta, ngam no sikat adayagin inawon, no adda nabati dyan. Inawa mo, gaputi Apo. Mahanagong nga kakabsa, bagbagalaang. No, dama aramid na kas dya, aramidin nyo. Amen. Hamo pa'y kidi nga naaramid siguro. Kana yung mga awan ti ininawan dita. Kasi kada umayak kaginawak, iso nga awan no kati mainawan. Tuloy tayo kakabsat. He must increase, but I must decrease. The verse 24. Oh, glory to God. Verse 24. Iti Colossians chapter 3, inulit dito ni Apostle Paul, kakabsat. So kunana, ni Apostol Pablo, Colossians chapter 3, verse 24, 23 and 24. Kunana dito, whatever you do it heartily as to the Lord, and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. We serve Him, not man. Nagpa-counsel kanya, Pastor, manubayadam men, og kasar kami, kasi mga sarkada kami. I'm sorry. 26 years nga mga kasara kong, jak pa'y nagibaga, iti figure no manubayadan, dagiti agpa solemnize ti kasar. Kunak kadakwada. Kasi agserbiak kini Apo, hang nga ti tao. Gapo kini Apo Diyos amin. No addaman iti Diyo well and good. No awan well and good latta. Kuna dagiti daduma kakabsat nga bishop kada pastor ti Ilocos Norte, dapat no mga sar tayo kababaan ta 20,000 kung kunada mutan. I'm sorry. I'm sorry. No marami judeta haang kanyak. Yes. Heart to heart talk.
Imbaga ni Apo Diyos, tunggal may sa itid na kuma, ti pinanggap, ti puso na saan nga mapilpilit, na ti Diyos ayaten na ti mangted nga, si aayat. Amen. He must increase, but I must decrease. Glory. It is 2 Corinthians chapter 3, verse 17 and 18, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. We behold Him from glory to glory. Oh, glory to God. No sa dinot ayan, ti Espiritu ni Apo, adda ijay iti waya-waya. Jesus is the exact representation of God. Jesus gave the disciple a humble servant, but He served the heart of a king. Agserserbi isuna. Laglagi pun tayo. Ni Apo Jesus, kakabsat. Imbaga na kadakwada nga haan nga umay paserbyan no dikit umay agserbik itid na tibiyag na kadagiti ado. Di binasa kada kayo ije Mark chapter 10. He gave Himself as a ransom for many. Pero iti panagserbi ni Apo Jesus, nagserbi isuna at dakeng kuana iti puso iti ari. Because He is the King of kings and the Lord of lords. Hallelujah. John chapter 13. Basahin yung tulatan kakabsat at itug deta. Verses 12 to 17. Jesus gave it all. He was the disciples' fit. Kung sana kuna kadakwada, do you know what I have done unto you? I have given you an example that you should do also to your fellow. Inikang kayo ti ulidan, katrubang mat nga aramidin nyo, kadagiti kakadwayo. No siyak a mestro ken manurusuro binugwak dagiti sa kayo, rubang yumot nga bugwan ti saka, ti maysa ken maysa kada kayo. Inala na jetwalya, kasangwanan ti panang rabi, ket imbarikes na, nangala iti batya, inikan na ti danom, ket umay kayo, saggay sa kayo, bugwak dagiti saksa kayo kunana ni Apo Jesus. Then, idi mapankin ni Pedro, Apo, hanlaeng, ay han na kabugbugwan. Kunamot ni Apo Jesus kin ni Pedro, no di kabugwan Pedro, awan titawid mo kanyak. Ay Apo, han na lang arong kabugwan dati sakak, pati ulok pa, ini agpadigos mo tang. Awan tawid mo kanyak, no di kabugwan, kuna ni Apo Isus, kuna namot ni Peter ang kakabsan. Alhal lang arong nga dati saka ka, Apo, pati ulok. Apo, padigos, sutil. Sana kuna kadakwada, amuyo tinaramid ko kada kayo. No siyak nga mestro, ken manursuro, binugwak, dagiti saksa kayo. Rubong yung nga bugwan, ti saka, ti maysa ken maysa kada kayo. So, no siyak nga mestro, ken manursuro, pinakawang kayo, rubong yung agpipinakawan, ti maysa ken maysa kada kayo. Nagijay kakabsat. So kuna ni Apostol Juan, he must increase, but I must decrease. Oh, glory to God. Servanthood begins with security. Laglagi pun tayo kakabsat. Servant. The servant, you don't need a name, but you are a servant. You don't need a title. Just serve. Just serve. Kuna ni Apo Jesus, if you love me, obey my commands. Sana kuna di verse 18, I will not leave you orphans. He is our helper. I will pray the Father that He will give you another comforter, the Holy Spirit. Oh, glory. Adada digiti tattao kakabsat, nga agis struggle da, gapu iti title. Gapu iti title. Han ko nga umsyon, dagiti nagagat nga agadal, agmasteral kad ag doctorate. Go on. Go on. Pursue.
Master of Divinity, Doctor of Divinity. Then, naordenan da nga, Reverend kada Bishop. Kat naawagam nga, Pastor, di da sumungbatan. Kat into no Bishop ko nam, ay sister, apay ka di. Ay sos. They are after the title. Kakabsat. Ni Apo Jesus, edi may nagpakumbaba anak nakam na. Nagtulnog. Anya mga imbaga ti Dios ama king kuha na inaramid na. So don't look on title. Anonymity is simplicity. It is beautiful. It is beautiful. Ada malagip ko kakabsat iti 1 Chronicles chapter 11. Ni King David, binaon na nagiti soldado na nga mapanda agsakdo ti danom iti Bito iti Bethlehem. Kiti Bethlehem kakabsat, occupied territory dagiti kalaban. Ngam dagiti generals ni David, napanda na ngala ti danom. Takayat ni David ti uminom iti danom iti Bito nga gapu iti Bethlehem. Kitain nyo kakabsat. Dagiti kalaban at dada di jay, agbambantay. But they risked their own lives for the king. Kat idi at dada di jay, nakaalad at danuman, napandaintad kini David. Daya nga danom. Napatag nga are. Adad tuyan, tayo danom nga pinaalam. Ngam naamuan ni David, nga in-risk dati biyag da. Para kidejeng nga danom. Amuyot inaramid ni David. Han ko nga mabalin nga inuman daytoy nga danom. I will offer it to God as a living sacrifice. My message last Sunday. As a living sacrifice. Kasi daytoy nga danom katukad iti dara dagiti general ko. I will offer it to God. Nabayagan nga kayat na ti uminom, ti danom, ijay, Bito, ti Bethlehem. But, I will offer it up to my God. Dito nga danom. Anyat inaramid ni David dito. He denied his own appetite. He acknowledged the devotion of his soldier. Kat kinunana, the water belongs to the Lord. Sinaludwan na digitoy nga opisyales na digitoy nga generals na sinalsaludwan ni David. Pero awan na ibaga ti Biblia no ana tinaganda. They remain anonymous. Handa nga sinapsapul, handa nga imbaga kin ni David, nga in rismi ti biag mi gapu kireto nga danom, napatag nga ari, so nga dapat inumam. No. Handa nga imbagbaga kin ni Ari David. Basta mission accomplished. Inyaw ada kin ni David. Ngam ni David, kakabsat, he denied his own appetite and he acknowledged the devotion of his soldier. And he said, this water belongs to the Lord. To be anonymous is to be a living sacrifice. Be a living sacrifice. So the message ko last Sunday, Romans 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren. Na yun na rin ito kakabsat. Agsisilpo da amin na ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And do not conform to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind, proving what is that good, acceptable, and perfect will of God. So, thy will be done. Amen. He must increase, but I must decrease. No kasano ti kaado ti aramiden ni Apo Dios iti biag tayo kakabsat at adda ko mangagpakumbaba tayo hantay ko mangagtangtangsit.
Takitaan nyo, kita mangga nga bunga na kakabsat, isuubur-uburin da. Yes. Kita mangga nga bunga na, ubur-uburin da. Kit no adu bunga na deta mangga kada salamagi, amoy dagi sanga, ag dumugda, ag pakumbabada. Kit no awang bunga na deta, natangig. Iso nga dagi tayo natangig, awang bunga na. Dagi tayo napapangas, awang bunga na dagi tayo kakabsat. Iso nga no adu bunga tayo, ad-adangag pakumbaba tayo, kakabsat. Amen. Ad-adanga down to earth tayo. Hantay agpangpangas. God opposes the proud. Bumusor ni Apo Diyos karigiti natangsit. Ngamangtid parabor karigiti napakumbaba. Iso nga ad-adang agpakumbaba tayo lata. Anyaman dagiti achievements tayo. To God be the glory. This will belong to the Lord. Hanga para kanyak. Oh, glory to God. Revelation chapter 11. The 24 elders. The 24 elders. Basahin niyo to, Revelation chapter 11. Ti Cordero ti Dios. Sino ti Cordero ti Dios? Jesus, the Son of God. Ini ka na idasagay sa nga corona. Wow. Ini ka na dagiti 24 elders, sagay sa nga corona. Kakabsat. Ini ka na ida, corona nga balitok. Nga mana inaramid dagiti 24 elders. They bow down before the Lamb of God. Sada inikat di giti corona da, ket kunada inoffer da, iti Lamb of God. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and praise. Sikati may karing, umawat iti dayaw, dayag, gloria, ken panagyaman. Hangada kami. Glory to God. So dagiti 24 elders, awan iti naibaga nga naganda. Anonymous. But they gave back the glory. They give worship to the King of Kings and the Lord of Lords. So whatever nga ma-achieve tayo dito nga biyag, let it go to Calvary. To God be the glory. He must increase, but I must decrease. Nagyamang kami ti sa umapo. Lord, create in us, Lord, a clean heart. And renew a right spirit within us, Lord. Una po, at adakadi nga agpakumbaba kami dito sa ngwanam. Iti naldaw-aldaw nga panagbiag mi, sikati kang kanayon nga may tantanok, hangada kami, Apo. Anyaman dagiti achievements mi dito nga bihag. Lord, itid mi amin ken ka. Kasi awan mabalbalin mi nga maaramidan, Apo, no awan ka kada kami. Iso nga gapo amin ken ka dagitoy, O Dios. Anyaman, Ama, nagiti banbanag, Apo, ngano daduma ket alaan mi iti dayag gloria ken dayaw. Lord, itanga kanito agpakumbaba kami. Sursurwan na kami, Apo, agpakumbaba dito sa ngwanam. Para sa tinadalos nga puso ti uneg mi, Apo. Bendisyon am tunggal mesa nga nagdingeg. Lord, sa dinuman nga lugar nga pangikabilam kada kami. Lord, sika kaditi nang nangruna ang makita dagiti tattao. Adda ka, Apo, iti biag mi. Madaydayaw ka. Italag ko ken ka, Apo, dagiti aming nga nagdingag ti sao mitata. Bendisyonam. Dagitoy nga kakabsat ko. Ket aramatem ti biagda nga pakaidadayawan tanasantuan nga nagan mo. Agyaman kami launay, Ama. Dahito iti ingkam dawatem babaan tinagan ni puming Jesus. Amen. Namanggal daw tayo aming kakabsat. It's been so great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request or if you would want to connect with us, we are happy to talk to you in our Facebook page at United Christian Outreach Ministries Incorporated. And together, let's all make Jesus famous.